angka lalu tu tahu masumba nasa nabita deni pares samala de angka ko hadesa pak ululung pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami tu usap pa hadesa na engkau lulungan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day nabita angka tahu oko surimonri napai malala lo pada masar ni jempu denal tu pada masar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu kembali di dalam channel Lahaji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dimanapun kita berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan apapun yang kita lakukan hari ini semoga diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang insya Allah mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirat, marilah kita menampilkan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf SOSI MA. Tapi sebelum kita menyaksikan video dari Guru Ta, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur yang panjang dan rezeki yang melimpah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari dalam video ini mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah. Jamaah tasbih, mobil khusus para pengurus dan jajaran Amir Tim Armada Safari Salat Berjamaah Kabupaten Siden Rapang, yang insya Allah semoga kesemuanya si matana panenungan ngipong Allah Ta'ala atita matugang kerilalan na tepa nasabah iya ro tepa tanya idi punna onron na tepa o kilalang ngati o ang Allah Ta'ala makatani vitonci iya ko alena melok patamay madibola rilalan na atita idi ng tao mau pa tapi ako nalagga ipo ng Allah Ta'ala maka idi na tao macilaka degaga maladda na khawatir kasinin na tao pandritay kecuali atas silang-silangan na narekuyolo inalagga tapak na nanyanyawana. Magkona na roto mangilaw lori po ng Allah Ta'ala mamagi-magi na yolo inalagga niya way na yatapay sitongan na
Ia jama-jama tayawan newe angka jamaah ko kapa mapamulay sa pari joka na tuliang kami mang sampai hari ini makanja ni cara na panitia na yari ga pangurusok na sa pari na saba na rampin yari ga na umungkangi makada minggu pemang oko siki masapari. Nah, sige ako sige magi na yumungkan supaya iyaro idi melo elo masapari tanya kameman ni matu nareko uraki masampajangisa atau uko ilalan na sampajangisa suju pacapuran na tanya kameman ni kenroy matu sapari si minggu pemang masigi aga nonroy ini akan memang ni melolo masapari supaya ia rosapari tadi napat tu oko ilalanna atau tunggal linota ia naroyasang sapari temapat tu ia kotak kok mate ki nade panadapi watun naloki masapari nasaba de panadapi aso sapari ro namate ki angujuat deceng ia matutu napake tau panrite nang kanasam maka da sampajat tepat tu ia ko suju pacapurangi matu sampajang misa tania kameman ni untuk masampaja subuh jadi namo siaga etana jok kaki namokin roki loh tata toki manuju loko sampajangi ia kotak kok mati ki ripal lawangan na ia isawe si bawa matu subuh nama teki sampajang nasabak pura ini akan ni untuk mas sampajang ia tona tu pas sabarang ia ampai sampajangnya beresal lepat tutuna na iya ro beresal langi dua itu to si runtuk si bawa to mas sarang ia ko to si runtuk pada tarupa tahu beresal langi iya ko to mas sarat to mak beresal lapto jadi ia tu beresal lawa tahu di lalas sampajang isumpu meman niaro sampajaya ngujuye iya ro beresal lawa abiwe i beresal langi untuk ilap pesangi nasaba supurani isumpung untuk sampajang mangoloh jadi makomana tuh jadi ya idi pasapari idi tahu mau pak yang pantitan ya kamu nama komana mau tuh dicenge pak suju pacapuran na tarawewe rakaat terakhir tarwi terakhir ini akan memen ni untuk matarawe tau pema ipasi sumpu memen ni mapasusak ki makoto makaroba ki matu makoto iya nagere ni te sapingnya tato ka memen niya kita palamperi sunga kubot ta sempo yang adale kunawat di nga makaroba tau pema iya ko tako mate ki nade nadapi waktu karoba pura itarima ni pahalana nasabak pura ini kan iya na mega tau mau apa iya tapapat tu idi na tau rogi idi tau rogi iya na sampaja tapapat tu maka da ko pisay na pay sambung itu tu si ko pura isa subuh pas ini sambung ina idi na tau macilaka magay na lima mi hatuman ne masampaja ne ko magosip kisi tangajang da bangkaro dito 25 menit di na tunagan na iya sokongan Ano mo igare? Iya naro nasang hadesa na nabita angka narampe ale na panguluta Imamul Ghazali kulala na kita na Ihya Ulumuddin. Aga nasang makada iya ro nabita makada ummakku adalah umat yang terbaik. Iya ro ummakku ummak kami na makasing mau pa nasaba magi nasalaiwi si dedeceng manuju loko si dedeceng. Iya naro yasang matajawat tu sampajam. Iya kotak kok mate ki de napat tu jalan apalange. Nasabak na takdir kangi kung Allah Ta'ala mate nekia pura ini akan ni untuk maki gua deceng iya na ropas sabarang na idi salenge kakal ki oko ilalan na suruga padahal iya ro amala terbatas magi na to kakal o kilala na suruga sange kakal mananungang magi na to mananungang kilala na suruga padahal amala terbatas nasaba usumuro edi na siaga nasabak pura ini kangi untuk pigau decing iya koto mate jalan ngimat teru pahalai na tu ampai para lulak da iya sangenia ini yang penting
papahangi ki jolo nasaba di na yamanan na tao itu yaling aringangangati untuk mapananungat deceng. Iya. Termasuk di pasapari na mo maniha ang kakakurangan to supuro na to na rekuyule ni hadere. Pada mi to masampajang makaliya je ustaz ko masampajang ato lilapa iya musujo na to supuro na maga pa ya rode nang kana kalitsuaro. Cuma me perlu me makada ipakanja-kanjaking ka apa angka tu batuna na makanja-kanja sa disampajang ka to watuna tulis garu-garu sa dipapinat dingi mako manibate melo patuji na de no mo na me makanja. Yang kata tu nang kana makanja-kanja sa di bahkan madari to teri na de na to meteri na to teri ang kata nang katu ya kan kuliagan niya melo teri na de na to teri de na melo mako memang puang Allah taala papole yero anu makwero ilaw ni pupong Allah taala cuma angka pataro na tau pandrita makada iya na angka tau majenne na de na husu o jenne na ipajana de no le husu kulala sampaja. Iya na na makanja peringeran ako majenne de to nule matuju peringeran ako masampajan. Ternyata terpengaruh itu. Kemudian iya tuh baca okilala sampajang. Kang angka dua baca la yulat to. Iya kotoroko subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kakasya baca. Kang katalu to subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Katalu to. Iya ko ulama papiki maka dela yulangi gang ka akatalo. Iya ko ulama patareka perlu ko papahanya supaya tes sangi maka dah aga bedaner. Iya ko ulama ulangi pemang. Iya ko ulama papiki ulama fikih sangi pukaha ulama hukum maka de yulangi gang ka akatalo. Iya ko patasawpu maka day tak bagi telu si salah nih toh pada kata kira-kira ko to maka day yulang yang ketelu si bawai bagi telu de kaya sa yulang yang ketelu ya ko papiki maka da baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la ulangi ya ko patasawpu de ibagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi wa takkalimu mupasuju lori yolona pong Allah taala. Sujud mana ngilan roh alim iya ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua pasujud mana ngisinin na napasummu pakitamu paringkalingamu pikiranmu nawa-nawamu pasujud mana ngikulo na pong Allah taala subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang ketiga iya ko angka lasok kilalan na watakalimu sel-sel wat di makada utu mutoga mapat di lakai ga mapat di ulue ga ciapa aja orewe ga ciapa aja to suju no kilo na pong Allah taala ni pasuju sinin na lasay napayilaw makada puang talaggar nga iya iya na ron kada tak bagi telu denah kada yulang nya katelu jadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi pamulang watah kalewe lan ro alewe ipasuju subhana rabbiyal a'la wa bihamdi yang kedua hakiki angkai rilalan na watah kalewe kikayasang pakita na paswe akalang ipasuju manang yan na ro ipasong payolo na pong Allah taala kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sininna angkai rilalan na watak kalewe lasay garo masala tagay pasuju iyo pangulo na saba atamanamoy ya tuh makiro ko patareka bicara ini mani maka dito pandrite iya ko mo pasuju manang insyaallah husuk ko to nasaba mo bagi apa dega gatau dega masalah napa padalian ni masalah engkau tahu dia gagain rena tapi itu 5 pangewas si babay nena. Engkau tahu dia gagain rena, angkain rena makai ga tapi ako rumah tangga na. Engkau tahu anak na to 5 pakiri-kiri dia mangkalinga baca tapi maka kanja matur na si bawa bay nena. Engkau tahu maka kanja anak na tapi matur na to 5 pakiri-kiri. Engkau tahu makanja matur na makanja anak na makanja bay nena. Bali bola na siya tuline masih salah. Jadi yang kamana tu masalah na tahu. Engkau nasaba iya na tu masalah sitongan na nasabari na tu macawe pole ri pong Allah taala apa iya na dega ka masalah na tay pa ay maka dito pandritenang kataw dega ka masalah na tu tau makurap pangulo lori pong Allah taala tu
Nasabak pangu binamito po ang Allah Ta'ala ito. Na to ampay kong kana tabata. Apa iya ko makanja manang ya na dari to borro. Kada kita di bijat tadi itu galau salah. Borro ni ro. Iya takak borro. Yo pokong kana na siya mangkali nga baca ci di nasui di manang kana anak mako ama pakire-kire. Iya na to tulilaw nama dari to iya to nanak bata itu iya to madece ma to kumaraja metetai magi tulilaw doang. Yan na to nakala biasa guru te ko mapasantre ko mo iya ko bata-bata sisak ko supaya nilaw doang ako kiyay. Iya nang kana guru na bata nilaw doang na masampaja kiyay nilaw doang ayo po ko matche de nilaw doang. Mamay nasa matcha mo iya ro bata itu nilaw doang de. Itu jadi makito. Jadi kadang-kala tuh tapi aja mo ta kada ternyata langir istilahnya cara na tau pandrita supaya ipahangi rusinin na masalah yang kehadapi. Sama ang kami matupasan na nabita, makili nabita, uli ramade chinga, umakku magkasiwel lakuridi, toli hilalay manyamang. Tapi iya ko toli ko manyamangin na din alaw, ito lima susay. Supaya din na mabela pulo kwidi po. Namo jito hindi makoto. Yan li rewa nana na cia rewa jasi sa takiring ang idui rewa tu na capu du ina kin rimela lo ka makiro ji pada mati tu ko li kiringang ya gaga na lengi dale po ngala taala na de na to melo masampajang na tahasi sangi na kaliya pa na sampaja kung kay pasinga na vita ka makiro jadi idi matomil lawi yan tu biasa ibu-ibu ya poda makadaya ko makanjay bate na lakay na mapoji po sini na sinetrong ina itamano warungin na lawimana na lupelo masigi sisan na macan rilakay na puwa napay moto matahadyo mga kakanja si kiri na subhanallah ay macan ringilakay na modupay ni gasuro ko watun na makanja day mo kasibiyang ito iyalin no pacoba napay mainga hindi neto milawi makiro jadi aja tasalapahangnya jadi tania pacalan na paturo po ng Allah Ta'ala pangulimi supaya macawe gitu. Nah, itu. Jadi aja tanggak masalah kung kaaga-aga tahadap. Iya. Maju ko gamay pak dua pasurongan na. Iya ko nakan na ko napuli ko susah ilaw ko. Nasaba dega gatu yasi na pak dongangi apa makrebe sa tay takdir de. Iya pak dongengnya ya na takdir karena doa bisa merubah takdir. Coba kan iya kok anu pura napatan tuh po Allah Ta'ala na to milaw doang wadi berubah yan tu ampai ko ramalangi si sabbu tau si wani umat na nabi ta ko ramalangi tu kali talupul ni kada si sabbu tau si wani nabebaskan po Allah Ta'ala iya angke asan na tarokyo ko neraka makanya tu agi baca ko ramalangi Allahumma a'tika riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina minan nar. Baca mau biasa ya roh. Iya jadi ilawi nasabak si sabu tahu tu ipalepa polok ko pinaraka dalam setiap malam umat Nabi ta. Jadi ya rasanya Pak doang ya sene takdir jadi aja tak ada ya mako memang ahade ilauki karena doa mengalahkan takdir. Iya, aja tepat turun no. La taqnatu min rahmatillah. Aja tepat turun no boleh pamasin na po Allah Ta'ala. Na po Allah Ta'ala mato makada inna rahmati taghlibu ghadabi. Makanya po Allah Ta'ala, iya pamaseku, yase ini ya caiku. Coba. Ina mo masukara po Allah Ta'ala ko idi makada we atakku, tapi iya kong kadi mapala toba, yase pamasin na po Allah Ta'ala. Yase. Iya aja temangingi malau lisu apa ang kami matujit iya sa dosa langgana engkah pada may makun ray pura nikamat na tol yang kamu pimaca copak dosa langganan ya tuh ipangajari no kustasi astagfirullah iya naje makoro sisa na masapari sita mako asi itu dosa langgana kami matu mako tuh pura ni na tobaka makalo nakatanilalo timun astagfirullah sana ba aja mana nasi maka tu deh ang kami tias ada selangganan Pak tidaklah seorang beriman kecuali ada dosa yang dia lakukan
berulang dan dia taubatkan, dan berulang dia lakukan dan dia taubatkan. Iya, itu yang kena mustas. Iya, yang kayak hadir kau nang kemana dosa langgan atah. Iya, angka maka dia dia uleh saat disalayar. Kami tu mako tu. Maka dia ya, dia nak dia uleh tahan itimu kukong kagagah. Itu angka tu mako tu. Angka tu kami mak bicara di nawai maka dia tu jangan tersinggung tahu pokoknya yang penting pura ni napau. Pura bitu mati nak astagfirullah. Majani aja rona. Napa rumah enggak? Maka bos tengah pirula sisa na baja na runtuh sina pausi gitu ya nanti asa dosa langgana jadi yang kami matoto iya nanti nah kada innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin na poji po ang Allah taala taumal laulisu de nah kada innallaha yuhibbut taibin de makade at-tawwabin de nah kada at-taibin ya kene makade at-taibin cica mitoba tapi maka dia at-tawwabin taumal laulisu toba napuji pang Allah taala iya tu iya ro tak gang kuliangan iya tu ampai di oko agama selenge maka moy galalang pak angka sampajat toba angka tabakkuro apa maki iya ko i-ranking ibadah wadang kamana tuh kaya gatondoy takapoy kira-kira pak dito to niya manan na tay mulai maturito nga ginabita maka da suku ba pada si denule apa angka tau masikit tau makuto angka tau kusuro mas sidak ka sikit maga iya betul kan na mas deremo tu tapi metay reke pura mo ipasa sih itu masumba ginasang maka kutana agam gorangi akin lu bawa kapapakutanan tanana diri bawan nah iya kato mako tu angka tu tau maka lomo tapi cidu pasangan aja lalu tamasik aja abas sakit besakit desi sa gaga sengaran atau seke pak namo tau seke cacat tu iya nang katau masike pak dega mate tau seke dega tau teri iya nang katau kat di mate dia na terite tulis ikat di anin betul kan laba kiri galami itu dega si kode mita lo si kiburu ete mak bolo masyarakat buru na baca ya sangyo ko batu nisang ini te maka marak na maka ambo upa na sekat di patau biasa ya waktu na tuwe de tuli buru di buku-buku de mo pa na paja ni ya aja tamasek awas sakit yo buku mabas saya tahu tak kajanna tetay ko mati labay kasi tahu decing tahu patu besar okay. Biasa lalu tuh nggak tahu maka dia na de na tama surugay makuran ni tahu te na tama suruga biasa mako tuh gitu iya lo istilah lemmi bate tak bahasa kan nih lemmi makadami yang kami tahu mate mak boleh to mate tahu nah kada sahabat ero lalu nero tahu pakanja na yero tapo makin nabita isa suruga yero sisa na mak boleh tamate si tanang kataw lalo maka de sahabat tahu pakalilian na si Pak Nero makin nabita tahu isa neraka yero jadi ternyata nasabak narampe madeceng itu makin nabita tahu isa suruga jadi nang kataw mate nah kada tahu tahu pakanjaan iya na iya de na tama suruga ay makurah-kurah ni tahu de na tama berarti tahu madeceng itu iya makanja ko tomate nang kataw makor poko tulis sikap di anime tahu dega gato jadi aja tamaseke pada itu gaga pas safari maseke di dega rebo pilo bolana jadi nah semua itu pasti dake maka demeti alladzina yunfikuna fis sarai wad darai alladzina yunfikuna tau angkai masidaka pisarai riwattu masagenana wad darai nan niya riwattu macipina iya nanti asa takwa iya ko makadaki saya hamba bertakwa jolo bungawa dena wa di makadabate bertakwa ka iya ko makadaki selang cocoknya pak to purana masahada iya ko makadaki tau matepa ka ai jolo de na wadi namo nabita namparato sahabat aja mau kada matepa asal lemak aga tanran atau matepa narampi pong Allah taala wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum
Iya ko itapui asan na po ang Allah Ta'ala ang kakedok ko tin tergerak makikapa ko walingi contoh supaya mbak saya pahang biasa mana ngi anak darai di makun raya itu dia rone biasa kalolo ya biasa waktu tak kalolo nang kanak darai pujila nape natap putih asan ya no aku agar gitu nang kanak darai pujila dairo weh napinah kadana te marwah marwah tapang kami tokedo yana riyasam wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum bergetar iya ko makadai pak bange Allahu akbar natapang ka kedok ko berarti itu orang beriman iya ko pada moi ai tannya panape salah iya korangnya rampi maka kira-kira kok bangit yang kagak kedong ya gangkuliangan nah salah itu tingkatan nah selang tau mata pa buana takwa ya sih niro ihsan de nagacau tanri ihsan apa ya sangi ihsan mapedeceng iya ko mabassa ite na to mabassa mapasi wala deceng ni asalna iya ko na pau deceng ite ni pau deceto mapasi wala deceng ni asalna tapi ya ko masik ke itay na tumabasa ayan na riyasa mapidecing yan na riyasang ihsan. Yang baru bergabung di channel ini selamat bergabung, yang belum subscribe silahkan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada teman-teman kita ataupun di media sosial kita semua agar kebaikan yang ada di dalam video ini bisa bermanfaat untuk orang-orang yang menyaksikannya, dan semoga terhitung amal jariah bagi kita semua karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mari kita lanjutkan. Maka dia puang Allah Ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin iya puang Allah Ta'ala ina na pujilat tau angke ihsan iya dia kong kabali bola tamasekke ay sukuru ni nang kabali bola tamasekke tulitalinnya gagah yan natiyasang ihsan yan ang katau paujaki tulitilaw doang ang isalama yan natiyasang ihsan yo pili ko masekke ite tumakalan to siya kaperangan baran na chow si selemo to jila yolo ang kamato tumato ng kanasa mo papitatoy ko ito ide na ko to ko ihsan ya ko ihsan mapideceng ko pwede kumani mambasa toki kung kataw mo go manatalam mo to na isoro nga pa to makar biji nalurang ni mato ko itan niya to mapasiwala decem ya sananya to iya mi kumaja itay na tumakanja yan na riyasam maki buah decing yan na to na pujila da buang Allah Ta'ala tapi meraja-raja di yan na to nakatalu aga-aga to wala idece tau mapija elokoriko wala kung kataw mapija lokori di betungan na paujaki nagaki wala idece tuli ilaw dongan yang kedua oto ko makasiwer ibatu namana tinro na tau sampai tahajud nasaba rahmat Allah itu turun iya tuh ko tanga banibi onron na to pamasay na po ang Allah Ta'ala na paturong kulino ina macawe pamasay na po ang Allah Ta'ala ilaw doon ni namudon ra kami sampajat tajama ilaw doon ni makade na bita melo go tama suruga masage na lalang mola demo antri sa kilo pasarap pa din na supasa makole ba tu bati tama suruga may kolari iko manipit pintu na suruga kaya kami mula tama iya ada hulunal janna tas salam nasa minta pokok na salama ako tama suruga talumo mo jama nomor si diwala ide citaw mapija lakoriko oto ko masampaja riwat tu mamana tinro na tawe nomor talu wajaran inra na taw makinra nga yung pasaway bali bolata macicil motor ini palepa insyaallah tama ki suruga dia na meta telu mo jadi latu tate siya ka Pak Usman de Pak
engkau maka kegiatan minta-minta sa di napakalo ko sa pari jadi dito aja umit pa jay ibu makutana mak makadala to tatesyaga kemudian makada ka ona iya ro pakai sibiyangnya tak bagi moto kegi tonroy ang kamana moto suruh gacapan au matinulu masidakka kita rongi capan ang kalalo to tau masumba nasa nabita deni pares samala angka ko hadesa ba ululong pura na pengajian nga guru ta Ki Haji Asri Kasman LC guru kami tuh usap pa hadesa na engkau lolongan dalam kitab ensiklopedia hadis Nabi itu pada jilid 3 maka day Nabi ta angka tahu oko surimonri napai malala law pada masar ni jempu denal tu pada masar napai malala pada kadami kilo pasarap pagi pasipulong napai malala ko baranti na jempu na maka day po ngalata lalaw ko mualay yaro atakku yaro lo mualay bawa ka ila rafiqil a'la pinreka nga okon roh kami na matandre iya naronah kada yaro tay pak siya to ko malala ni te si pada si tanga maka day kayano makutana makigiyano na nang kakisibaw malala magnata de bawa maka day malaka aja musapay nalay po ngalata la na pinre okon roh kami na matandre jadi na law pada masar si pulong deto ni timbang ngamala na deto nalalo ko leteng siratal mustaqim angka niger tau masumbang iya magay tanya maka day karena Allah maka day hadesa nigi tau masumbang iya ro tau masumbangi de ni sangi maka niga na sumbang tau isumbangi deto ni sangi maka niga sumbangi biasa ni masidak ka de ni risa maka niga sidakai si bawi atau isidakai jadi itu disangi makari disidakai biasa nih kah depa man rasa memang depa maka tapi ko cara ustaz maka tuata ngapain niat dere naita pada ko kimasigi karena Allah irisak makuye nama kay ka pasantren poko sira ben ka bente angka uluala angka sa din na pasae may ka pasantren pa kapala korang may ka kato pesantren na napimpingi guru tas wahidi ngarapani ko bersahati jadi makai ke pesantren tatalipong iban ni pimpinan na tatanay ang kagana yatim o ko to pakire misking o ko to masiko la makapala o makade angka tahabi ustaz siaga pakkamajana siulang o makaday 250 atau ke 500 sabu iya talenga ci dia nana o ko to utanggungi pakkamajana tapi aja nata podangi maka daya wajarang milau tulut toka aja nata pasi runtuk transfer kak bani ya jiro nana masih sekolah deni risa maka dani gay bantu salah saya matu maka pala nato si runtuk ina danang kan iris maka daya biasa wajarang ya nana waktu nama sekolah iya nana de tonis sangi maka daya biasa bantu ka ya narona saroha desa tau masidakai de nisangi makarani kana sidakai tau isidakai de to nisangi makarani ga sidakai yo poko yitai nai bantu nasu makada de tu musala sai kini tanya iya kan mamula ni mo batu nai tani manu nasa wah iya tu biasa manu ya roy mo basi tu yo poko de na ni risang ale na de to nisangi aga nasa nabita iya tau make tu lay jampu khusus iyo pokoknya pasi pulo ngay na yatingin na payali ngampalo na paiso tingi balender mo pa yato de na lansut tama dagang kuliangan ni sapaki usaha ka nga jati sangi usaha ka tu de ni sangi talipong iban ni nama di mo tu de ni sangi nomoro tama kadaya makadaya ni gato kadaya aja na tisangi karaban ni atan na po ang Allah Ta'ala Pak iya tu je tu mas sumbang yang dari to kaje tak kajanna maka iya naji ma tu lai parotes iya ko si di juta na sumbang ngasan na natapu iya ko 20 sabu ko ngala taala na pinang kurang mesti na tak bali iya ko si di juta ta sumbangan karena Allah tanpa nama to karena Allah 1 juta iya ko 20 sabu tepui laupa 20 sabu yo po di pasigiligan ya ko si di juta sa tay tapo ya ko 20 sabu sa po Allah Taala
maka di pengalatal banjo na 20 bisa budak sumbangan ya lah pelan kurang ya kau jadi juta asal dah dapat tamah ya kan begitu. Makanya dalam tasawuf itu disebut sul adab. Itu salah satu orang yang sul adab kepada Allah. Itu dia nama kanjak pakai dah nampak ya kau cek dia ipuangnya na pelan kurang. Itu maka kira-kira kau ini kau ka anak tak yalah aja na napuang itu nak tak yalah ya kau ka sumbangan nasi di juta sana na tepu tapi kau dosa budak sumbangan ngambok dan tepu sana maka kira-kira kalau wenjok nana iya kau dosa sumbangan na ya na tepu iya kau mega Allah kan begitu juga gitu. Jadi aja na 20 sak buku Allah Ta'ala papinang kurang kalau lu dosa rupiah karena Allah maka dia gaji dosa buminang kekengah. Jadi ini kesuhul adab. Kadang-kadang kita memang harus juga memahami. Kemudian ko pasida kau na pasida kaya ya wana cik de iro ya kode itu lima kedua de itu ya ule maki itu sa sapak masuli-suli ko maku itu neko nana itu masih kola megaiga tu ya to na ko masumbang aja to na titay makradisya gaya sumbang ya na titay tama bani dita ko kantong nang kana cilengang lalo tapatama ni aja na titay ko nga latala mato makadah ya ko takum malinga de na bilangan nga de to baliwo bilangan no parewa kangi ada sa ko siya to yo po ko maloli su lima prasigat tang soros hitam itu 5 deke si salah tuh jadi awana ya ro iya naro sumbangan biasa tapi aja tepat turun ko sumbangan. Saya dulu biasa ro cara maku mak dulu agaw pau maka dia nang kataw mas sumban na puji riale sa barak ko na melo miyacang sa barak ko tega aga mulolongang tapi ubaca hadesa ay de ya nang kataw masumbang na mo puji riale na mo kapuji mi o masumbang melo miyacang degaga apalan na lolongan pulo ko sumbangan na tapi kinri malolongan sumbangan 2 pak dongan na nabita ko resese na to masumbangan Panginoon naman ito kung Allah Ta'ala po uwilawi tau matarimay nilaw dong aja na to masumbang pak dongan na nabita ya nilaw ito puang iya ro tau matarimay pasidak kapuang nilaw dong aja na iya tau masidak kay magay makuye degaga tau matarima pasidak kariya ang kaga degaga tau egay mi riya tau mak berewe makanya iya ko tau dena riya milaw dong namo riya iya matu wat dito itari mapasidak karena diijabahnya doa orang yang tidak riya itu kira. Yang kedua, engkau pa pangilawan na nabita, aga pangilawan na. Puang, talengi apalang tau angket puryoran ni atam. Berikan pahala kepada orang yang menggembirakan hamba. Ya jina tu ampe kong ka aga-aga ya dereng, iya makanja. Betungan dia makanja aja tak kadai mak bau-bau ni saat di malangolango ni tapi aku ya anunan remo patuh bawanir. Dina koro. Berengi iya makanja supaya Mario itatarimay namoria ki angka apalah talolong katanya mi pahala pasidaka agak boleh pahala menggembirakan umatnya Rasulullah. Jadi makomo mak baca ka urun tu imak kadau iya gagawe namoria narik Mario mu itu ya lengitannya apalah sumbangan lolongan apalah apalah menggembirakan umatnya Rasulullah ya jimah kali nabi talengi apalah tau angkai puryoran nui umatku ini kira jadi itu kong katau pak namo de nak bereng ya na tu ampe maka dan nabi tatabas sumuka pi ahi ka wajhi ka laka sadaka mi cawa-cawa cak beru nasaba ya tu ko tu mi cawa-cawa na tu sidup patay na tu mi cawa-cawa tapa masanang atinna weh basa payano para dega gayaling magay weh mi cawa-cawa ko to si runto yan na rumah kada menggembirakan ipuryoran noy inamuti di pacarame ko to lipuryoran noy te batukan na igambirakan ite anu ce de weh alhamdulillah makanja anu ta iya angkat pala niya to karena menggembirakan umatnya Rasulullah iya aja to sina to lipit tau to liya cairi maka maniaman ang kataw mako itu
Nasangnya Pak Bupati sirit naso maka datang matakko pole darek atau matakko pole galung 45 na ngalina tamo masige le pitaw si tamaranak bupalen dia koy tanga bunatak ko na latoy bola to limanan na bayne nang katunya na mapakire-kire ini ka taw stress manang ide to matakko gembirakan dia syukur ni kota ni masige syukur ni apalagi koloni masampaja subuh ini na taw mau palada jamo tak kada aja Pak menerima katoje itu tulis tangnya na salah kang. Ya na cakaru do nasa sita siya. Udah lama ke desa tangan dia juga kasih upi kau dulu masalah kanga Itu iya jadi dia engkau tahu Pak cede setange sih na ceri. Iya na mau pura nama jenne. Ma bela-bela itu setange pada kau pangion na de kana mak galere setange maka bela. Maka nama itu cakarudu ternyata saya tak apa cakarudu teh namo malaikat. Iya malaikat apa cakarudu tu. Tama ni sahih. Bakoni roh. Upala tu pece deye ha namo tu malaikat pacakarudu ti teh iya nama depi malaikat mae ka malaikat pamasele ina magampangi matilro ita ni gare kay kawat tu cakarudu teh nomor si dia ko mangaji ni napai dua lampa na baca to di sigilingan ni barisi ria se gaji ite melo ni matilro itu karena resonansi malaikat yang membuat kalbu itu sakinah aja na setangi yana to mangaji na to made di setangi ina to ampai Umar Abu Bakar si Ba Umar si salah batin ya ko Umar milodo nalakda mangaji nalakda supaya made setangi apa ya nilada mo ya to made setangi aja tak ada setannya resonansi malaikat yang kedua kaya kawat to cakarudu ya ko to masikiri mako mo ibacan ne bilang-bilang tak dinda bawa ki matin si ka itu karena malaikat rahmat itu berkumpul ketika kita berzikir. Yang ketiga, iya ko pacarama. Maga manajit na kabako. Mata tulimelo si kerapaka. Na makandang ko balarondang yang letu je subuh dia na marigaga. Iya mana ko stase na peje 10 5 menit tuli nagalulu ni matana. Itu karena di majelis ilmu malaikat pada datang. Ukui matan rala da kega. Iya ko jumai ina iya nenre pakatok ba ko mimbara ina daje gaga ura mi menre matan na bulla curu sih waktu itu magai karena seluruh malaikat itu ketika khatib naik di mimbar seluruh malaikat rahmat yang ada itu bersap-sap masuk ke dalam masjid iya na tunas sabari nama gampang ni tema tinro karena resonansi malaikat dan nia setan aja tak ada seta lopo seji beli sila tamamu kasih deh maka deh setangi we talita aja kasih mabela tuh lihat mau salahkan itu dia aja tulis setangi salah kak deh itu karena resonansi makanya kau bola dia namanya matinro matai ko tomonro ai maka lele tu bola tuh nulle makurangi waktu yung rima sampaja nulle makurangi mangajo ko ina tu nakala nabi telah taja albuyutakum makabir ajung pajiki buruk longi bolam jadi rasul sampaja sunat bawe rewa aku bolamu mau jama supaya nonroi malaikat bolamu inang apa idi maki buah bola makalele apa ai pasi boleh WC bakamara iya ya kota tama WC bacanya Allahumma inna a'udzubika basi wal habais lari masuk setan loki kamara deje makanya onron iya tota ipatama si upi kamara monro na tulyo ko pero setan maloli su tuli male ba yo petilaran apa idi mato maki buah onro to na mega lasak kenek na sama tuli sigaroy itu sampai to pandai dulu na pasaran nga makoko ay na si bawa niya itag ni kalilian na bati na di makiko boleh seko ni roh malampila de akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi ceramah yang insya Allah penuh hikmah dari guru ta Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA. Ada banyak ilmu yang terkandung di dalamnya, ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik, dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, mungkin saja bisa bermanfaat untuk siapapun yang menyaksikannya. Dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita karena telah membagikan kebaikan-kebaikan berupa ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini
Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.